Om Swastiastu. Titiang Igede Puja Artawan perwakalan Nopidarte saking kelas 12 MIPA 2. Inggih titiang kawiten. Sukseme aturang titiang majaring pengantar acara antuk galah sani kepaicen sitiang titiang. Sudurung titiang matur-atur lugarang titiang aturang puja pengastawa Om Swastiastu. Sani kusumayang titiang Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bukit Tambahan. Sani kusumayang titiang Bapak Ibu Guru dan staf pegawai SMA Negeri 1 Bukit Tambahan. Sani kusumayang titiang majaring tim panurekse panjadokan Bepidarte rainane mangkin taler semeton pamilik panjadokan lan sisya sareng sami sane tresna asihin titiang. Suturung titiang matur-atur lugarang titiang ngaturang suksmaning manah mantu kering ide sayang widiwase duane sangkaning pasocan ide titiang persida musadwajeng sarang ide dane senamiang. So boleh galah matur-atur samatre ring rahene puniki ngumiletin pemargi Wokar Pidarte sane paiketan ring bulan basa bali kaping 4 SMA Negeri 1 Bukit Tambahan sane kuanggahan tema Danu Kerti Gitaning Toyo Ening. Mugi-mugi pemarginyane saning limat kuentenanyane wastu sida wetuang jagat baline ajeg. Idedane sareng sami ringgale sane becik puniki titiang jagi ngaturang Pidarte sane memurde nepasin kewentenan penglima COVID-19 rikala melajah kelompok. Idedane pandurikse miwah pamilat panjadokan sane kusumayang titiang. Sayu waktu sekali mangkin rumah sesami sampun ring kewentenan COVID panik. Pamekas irikin Bali sane ketah kauningin. Kantos mangkin kewentenan COVID-19 kantun ngelima ngerabde jagate sami. Kuentenan pandemi virus corona ngebargiang pikobet ring makesami widangan. Nenten wantah ring kesehatan kemanten. Nanging widang ekonomi, sosial, agama, pendidikan masih sampun geni. Raris, napi sani persidi iraga laksanaya. Pandemi nenten jena makin iraga mangda rumaket asah, asih, asuh, sarang sawitra miwah keluarga. Bumi kemawinan mangda iraga urati ring kesehatan iraga antuk parilaksana sekadi nguci gentangan, ngangge masker, turnyaga wates kuentenan iraga sarang semeton tiosan utawi nginggilang protokol kesehatan. Titiang sane mangkin jagi ngaturang megudang-gudang contoh pekarian sane persida kelaksanaya mangda presida rumaket sarang keluarga tur semeton. Idedane semeton sinareng sami sane wangyang titiang. Rikala merajah sareng-sareng rikala ngemangihin kemewahan ring pelajahan. Sepatutnya mangni iraga sareng sami saling welas asih lanten demit teken kawikanan sani iraga druwenang. Iraga dados metaken utawi ngwedarang kawikanan iraga sani iraga druwenang sareng semeton lianan angin media sosial chatting, video call utawi angin aplikasi Zoom miwah Google Meet. Sane makin ngiring sikiang pikayune midap-dapin kuentenane nepasin COVID-19 puniki antus tate nyaga pedewekan suang-suang turmaning nyelingang protokol kesehatan mangnes tate nyaga ajeng-ajengan sane sehat. Elingang sadung iraga melajah kelompok sepatutnya mangne iraga nyaga kuentenan watis iraga sareng semetone sami. Ini punika kemargian untuk luring mangdane semetone sami sedindi ring protokol kesehatan punika
sampunang memboya, sampunang ajreh ring kayun, mang nestate nek tegang kayun ngubapire kahanan, padewekan tur palemlahan, sahe pawangane sami naler ring parah yang naler. Jadi dana semeton serang sami sane wang yang tidiang. Wandah kadi asa punika sane preside aturang tidiang, mogi-mogi wenten pikenohnya nih. Yani wenten iwang atur tidiang nunas gengrene pengampura pinaka pemebut tidiang aturang para mesanti. Om Santi 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 Om. Ini suksema.